Hello students, welcome to another Kikuyu lesson with I, Teacher Martin. Today, we are going to read through a conversation that is written in Kikuyu. I hope you'll be able to follow through. Welcome. Ũhoro waku Wanjirũ? Nĩ mwega mũno. Hĩ, nĩ ũrĩte mũno thikũ ici. Aca ti mũno Kamau. Nĩkĩ? Aciari akwa matirenda nduĩke mũirĩtu mũũru, koguo kaingĩ matirahe rũtha rwa kuma mũciĩ. Nĩ wega ũguo. Ũkoretwo ũgĩka atĩa? Ngoretwo ngĩthoma gũtwarithia ngari. Nawe? Niĩ ndĩreruta gũtuma nguo na kũruga. We nĩ ũĩ kũruga? No anga gakima na matumbĩ. Ndũkamake, nĩngũkuonia kũruga nginya pizza. Haiya, nginya pizza. Na ngũkũ ta iria cia KFC. Ũgoka kũnyonia rĩ? Wikendi ĩno nĩngahoya rũtha njũke kwanyu kana we ũgoka gwitũ. Wikendi kwĩna mũbira. No nĩ kaba njage kuona ũthomithie. Niĩ reke rĩu nyinũke. Thengiũ mũno mũrata. Nĩtuonane. Thank you. I hope that you have been able to follow through the conversation. So, from the first page, we have Ũhoro waku Wanjirũ. How are you, Wanjirũ? And then Wanjirũ says, Nĩ mwega mũno. Good. Or very good. And then Kamau says, Hey, nĩ ũrĩte mũno thikũ ici. Oh, you have lost these days. And then Wanjirũ says, Aca ti mũno Kamau. Not that much Kamau. Nĩkĩ? What? Or why? Why? Aciari akwa matirenda. My parent don't want nduĩke me to become mũirĩtu mũũru, a bad girl. Kwoguo kaingĩ, so many times, matirahe rũtha rwa kuma mũciĩ are not giving me permission to leave home. Nĩ wega. That's good. Ũkoretwo ũgĩka atĩa? What have you been doing? Kamau then says, Ngoretwo ngĩthoma gũtwarithia ngari. I've been learning how to drive a car. Nawe? What about you? Niĩ, Wanjirũ then says, Niĩ ndĩreruta gũtuma nguo na kũruga. I am learning how to make or sew clothes and cook. We nĩ ũĩ kũruga? Do you know how to cook? We nĩ ũĩ kũruga? Do you know how to cook? Then Kamau laughs. No anga gakima na matumbĩ. Maybe a small cornmeal and eggs. That's a laughter by Wanjirũ. Ndũkamake nĩngũkuonia kũruga nginya pizza. Ndũkamake, don't worry. Nĩngũkuonia, I will show you. Kũruga, to cook.
Ginya pizza, even pizza. Haya. Oh. Ginya pizza, even pizza. Yes. Na ngũkũ and chicken. Ta iria cia KFC, like those from KFC. Then Kamau ask, ugoka kunyonia ri? When will you come to show me? And then Wajiro says, weekend ĩno, this weekend. Weekend ĩno, this weekend. Nĩngahoya rũtha njũke kwanyu. I will ask for permission to come to your place. Rũtha, permission, njũke, to come, kwanyu, your place. Nĩngahoya, I will ask. Kana we ũgoka gwitũ, or you to come to our place. Then Kamau says, weekend kwĩna mũbira. This weekend there is a football match. Weekend kwĩna mũbira. This weekend there is a football match. No nĩ kaba njage kuona ũthomithie. But it is better I don't watch it and come so that you can teach me. Then Wajiro says, niĩ reke nyinũke. Let me go home. Niĩ reke nyinũke. Let me go home. Thengiũ mũno mũrata. Thank you so much, my friend. Nĩtuonane. See you. See you. Okay, let's go to the questions. Let's go to the questions. Kamau oĩ kũruga kĩ na kĩ? Kamau oĩ kũruga kĩ na kĩ? That is number 1. What does Kamau know to cook? And from the story we know that Kamau knows how to cook cornmeal and egg, ugali and eggs. So to say that in Kikuyu, you say Kamau oĩ kũruga ngima na matumbĩ. Kamau oĩ kũruga ngima na matumbĩ. Number 2. Aciari a Wanjirũ matirenda atuĩke kĩ? Aciari a Wanjirũ matirenda atuĩke kĩ? Wanjiru's parent don't want her to become, from the story we know, they don't want her to become a bad girl. So to say that in Kikuyu, you say, aciari a Wanjirũ matirenda atuĩke mũirĩtu mũũru. Mũirĩtu mũũru. Mũirĩtu mũũru. You can get that from the story. Number 3. Kamau akoretwo agĩka atĩa? Kamau akoretwo agĩka atĩa? What has Kamau been doing? What has Kamau been doing? And then we know that he has been learning how to drive. Okay, so you say, Kamau akoretwo agĩthoma gũtwarithia ngari. Kamau akoretwo agĩthoma gũtwarithia ngari. Then we go to the next. Number 4. Wanjirũ nake akoretwo agĩka atĩa? Wanjirũ nake akoretwo agĩka atĩa? What about Wanjirũ? What has she been doing? And then we know that she has been learning how to make clothes, or sew clothes, and cook. So you say, Wanjirũ nake akoretwo agĩthoma gũtuma nguo na kũruga. Wanjirũ nake akoretwo agĩthoma gũtuma nguo na kũruga. Number 5. Kamau arenda gũthomithio gwĩka atĩa? Number 5. Kamau arenda gũthomithio gwĩka atĩa? Kamau, what does Kamau want to be taught to do? What does Kamau want to be taught?
Simple. What does Kamau want to be taught? Okay, always remember that in Kikuyu, we can't have word by word from English to Kikuyu or from Kikuyu to English. These are two completely different languages. So don't worry about some words going into the air when we translate from Kikuyu to English or when we translate from English to Kikuyu. Okay? Just understand that these are two different languages. Number 5. Kamau arenda guthomithio gwika atia. So, to translate that, we have said this. What does Kamau want to learn? Or what does Kamau want to be taught? What does Kamau want to learn? Or what does Kamau want to be taught? We know he said that he wants to be taught how to drive a car. So, to say that in Kikuyu, say, Kamau arenda, not a car, but you want to be taught how to cook. Okay? So, number 5, this is the answer. Kamau arenda guthomithio kuruga. Kamau arenda guthomithio kuruga. Kamau want to be taught how to cook. Kamau want to be taught how to cook. Kamau arenda guthomithio kuruga. Number 6. Nĩkĩ gĩkuo wikendi ĩno? Nĩkĩ gĩkuo wikendi ĩno? What is there on this weekend? We know from the story, on this weekend, there is a football match. So, to give an answer, you say, to say that in Kikuyu, you say, Weekend ĩno kwĩna mũbira wa magũrũ. Weekend ĩno, this weekend, kwĩna mũbira, there is a football match. Mũbira wa magũrũ, football match. Mũbira wa magũrũ, football match. Going to number 7. Wanjirũ araruga ngũkũ ta ciakũ. Wanjirũ araruga ngũkũ ta ciakũ. Wanjirũ cook chicken like those from, okay, or you can ask maybe in a better English, the chicken that are made by Wanjirũ looks like those from, and the answer is that they look like those from KFC. So to say that in Kikuyu, to say that Wanjirũ makes or fries chicken like those of KFC, you say, Wanjirũ araruga ngũkũ ta cia KFC. Wanjirũ araruga ngũkũ ta cia KFC. Number 8. Kamau akaga kwĩrorera mũbira nĩkĩ. Kamau akaga kwĩrorera mũbira nĩkĩ. Why won't Kamau watch the football match? We know from the story he said that he better miss the football match and go to Wanjirũ's place, or Wanjirũ come to her place so that they can cook. So to say that in Kikuyu, you say, Kamau akaga kwĩrorera mũbira tondũ. Kamau akaga kwĩrorera mũbira tondũ magakorwo makĩruga na Wanjirũ. Kamau akaga kwĩrorera mũbira tondũ magakorwo makĩruga na Wanjirũ. Kamau won't watch the football because he will be cooking with Wanjirũ. Number 9. Wanjirũ na Kamau marabanga gũgeka atia. What are Kamau and Wanjirũ planning to do? Wanjirũ na Kamau marabanga gwĩka atia. Number 9. And the answer is, they are planning to cook. So to say that in Kikuyu, you say, Wanjirũ na Kamau marabanga gũkaruga. Wanjirũ na Kamau marabanga gũkaruga. Number 10. Kamau na Wanjirũ nĩ arata kana nĩ thũ. Kamau na Wanjirũ nĩ arata kana nĩ thũ. Kamau and Wanjirũ, are they friends or enemies? From the story we know they are friends. Mũrata. Mũrata wakwa, my friend. Arata akwa, my friends.
Murata, arata. Tho, enemy. Tho yakwa, my enemy. We know they are friends. So to give the answer to number 10 is Kamau na Wanjiru ni arata. Kamau na Wanjiru ni arata. Kamau and Wanjiru are friends. Number 11. Mũndũ ũrĩa ũtwarithagia ngari etagwo atĩa? Mũndũ ũrĩa ũtwarithagia ngari etagwo atĩa? What do we call a person who drives a car? What do we call a person who drives a car? In English, it is driver. Driver. So in Kikuyu is dereva. Dereva. So to give an answer for number 11, you say mũndũ ũrĩa ũtwarithagia ngari etagwo dereva. Mũndũ ũrĩa ũtwarithagia ngari etagwo dereva. Mũndũ ũrĩa ũtwarithagia ngari etagwo dereva. Number 12. Mũndũ ũrĩa ũrugaga etagwo atĩa? Mũndũ ũrĩa ũrugaga etagwo atĩa? What do we call a person who cooks or who prepare food? What do we call a person who cooks? In English, it is chef. Chef. In Kikuyu is murugi. 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 So an answer to number 12 is mũndũ ũrĩa ũrugaga etagwo murugi. Mũndũ ũrĩa ũrugaga etagwo murugi. So that brings us to the end of our lesson. To contact me, you can use my phone number, which is +254 718 317 877, or email me at martinkarali@gmail.com. To support this work, go to Lipa na M-Pesa, use tier 5347279. Use tier 5347279. Make sure that you like, share, comment, and that you are subscribed so that you are always the first one to get to know when I post new content. All the best in learning Kikuyu. I, Teacher Martin, says goodbye till we meet in the next. Bye.